February 24, 2026. Tuesday. Vilnius, Lithuania. 2026 metų vasario 24, antрадienis. 24 февраля 2026 года, вторник. Vilnius, Litva. I left my apartment and am now going to the Lukiškių clinic or polyclinic. Išėjau iš savo буто эйти į Лукишкую поликлиника. Я вышел из своей квартиры, чтобы идти в Лукишскую поликлинику. Where is the Lithuanian Secret Service agent who will be the first to introduce himself to me? Kur yra Lietuvos slaptųjų tarnybų agentas, kuris pirmasis man присоstatys? Где тот агент литовских секретных служб, который мне представится первым? The woman on the left side of the frame moved away a little from the bus stop in my direction. Kairiojoje kadro dalyje moteris truputį nužingsniavo nuo autobusų stotelės mano kryptimi. В левой части кадра женщина немного отдалилась от остановки автобуса в моем направлении. She demonstrates me her face, the first. Rodo man savo veidą, pirmoji. Показала мне свое лицо, это первое. I turn towards Lukiškių Square. Суку link Лукишkių aikštės. Поворачиваю на Лукишскую площадь. I crossed Lukiškių Square to the left, heading southeast, and am now entering Kaštonų Street. Kirtau Lukiškių aikštę kairien į pietryčius ir dabar įžengsiu į Kaštonų gatvę. Я пересек Лукишскую площадь влево в юго-восточном направлении и сейчас вошел в улицу Каштону. There is a spot up ahead where some agent strolls, sometimes playing a smoker. Ten priekyje yra vieta, kur kartais slampinėja tam tikras агентас, vaidindamas рукорю. Там впереди есть место, где иногда слоняется какой-нибудь агент, изображающий курильщика. There is she, by the corner, female today, wearing a light grey coat. Štai ji tenai prie kampo, šiandien moteris, vilkinti šviesiai pilkų paltų. Вон она, впереди, у угла дома, сегодня эта женщина в светло-сером пальто. Pretending to come there to chat by phone. Number 2 for today. Apsimeta atėjusi tenai, neva vien tik pasišnekėti телефону. Numeris 2 šiandien. Притворяется, будто пришла туда только чтобы поговорить по телефону. Номер 2 на сегодня. Якšto Street is ahead. Якšto gatvė priekyje. Впереди улица Якšto. Some guy is walking ahead. Kažkoks tai vaikinas eina priekyje. Какой-то парень идет впереди. Oh, he returns back. The third. Jisai grįžta. Trečiasis. Он возвращается. Третий. Even smiling slightly.
netgi šypsosi truputį, даже немного улыбается. Entrance to the Lukiškių clinic is visible ahead. Priekyje matyti įėjimas į Lukiškių polikliniką. Впереди виден вход в Лукишскую поликлинику. Unfortunately, I not only failed to film all the agents at the clinic and then my journey home, but also to ensure adequate image quality. Sorry. Deja, man ne tik nepavyko nufilmuoti visų agentų poliklinikoje ir taip pat mano kelionės namo, bet tiesiog парūpinti gerą vaizdo kokybę. Atsiprašau. К сожалению, мне не только не удалось заснять всех агентов в поликлинике и потом мой путь домой, но даже и просто обеспечить нормальное качество кадра. Извиняюсь. On the right, a man in a dark pink shirt is looking at his smartphone. Dešinėje vyras su tamsiai rausvais marškiniais žvelgia į savo išmanųjį. Справа мужчина в темно-розовой рубашке смотрит свой смартфон. Then he looks at me, because he has seen my movements across the city on his smartphone. Paskui jisai žiūri į mane, kadangi savo išmaniajame matė visus mano judėjimus mieste. Потом он смотрит на меня, потому что в своем смартфоне он видел все мои перемещения по городу. The fourth, ketvirtasis, четвертый. There is a man sitting in front of the dentist's office. Usually an agent sits in that place. Priekyje vyras sėdi priešais dantisto kabinetą. Paprastai ten сидит агентос, man ateinant. Впереди мужчина сидит напротив кабинета дантиста. Обычно на том месте сидит агент, когда я прихожу. I left my coat with the cloakroom attendant. I'm now going up to the third floor. Palikau paltą rūbininkei ir kilsiu dabar į trečią aukštą. Оставил пальто гардеробщице и поднимусь на третий этаж. What's that? It's interesting. O čia kas? Tai įdomu. А это что? Это интересно. I arrived at the appointed time when I was supposed to be called into the female doctor's office, but I see some woman sitting in a coat and waiting. Atvykau nurodytų laiku, kad mane pakviestų į gydytojos kabinetą, tačiau matau kažkokią moterį su paltu laukiančią taip pat. Я прибыл вовремя, чтобы меня вызвали в кабинет женщины-врача, но я вижу какую-то женщину в пальто, тоже ждущую. Now watch her left leg. Dabar žiūrėkite į jos kairę koją. Теперь смотрите на ее левую ногу. This pantomimic signal, while staring into my eyes, means, yes, I am exactly the one you think of. My operational superiors ordered the clinic management so that your family doctor will see me instead of you at your time in order to give you an unpleasant surprise. Šis pantomiminis signalas, spoksant tiesiai man į akis, reiškia: taip, aš esu būtent ta, apie kurią tu galvoji. Mano operatyvinė vadovybė liepė poliklinikos vadovybei, kad tavo šeimos daktarė priimtų mane vietoj tavęs tavo laiku, kad tau būtų неmaloni staigmena. Этот пантомимический сигнал, уставившись прямо мне в глаза, означает: да, я именно та, о которой ты подумал. Мое оперативное командование
приказала руководству твоей поликлиники, чтобы твоя семейная врач приняла меня в твое время вместо тебя, чтобы тебе была неприятная неожиданность. She demonstrates me her face, however, image clarity is poor. Родом сavo вейда, где я проста кадр-рыжка. Демонстрирует мне свое лицо, увы, плохая резкость. So she is the fifth. Quickly I'll learn her surname. Taigi jinai penktoji, netrukus žinosiu ir jos pavardę. Итак, она пятая, скоро буду знать ее фамилию. She was called. Her surname is Vasiliauskienė. Я iškvietė, jos pavardė Vasiliauskienė. Ее вызвали, ее фамилия Vasiliauskienė. After less than 2 minutes she leaves. Certainly nothing serious. Mažiau nei po 2 minučių išeina. Tikriausiai nieko rimto. Менее чем через 2 минуты она вышла. Явно ничего серьезного. Then they called me too. Netrukus pakvietė ir mane. Вскоре вызвали и меня. After 5 minutes I leave the office. Po 5 minučių išeinu iš kabineto. Спустя 5 минут выхожу из кабинета. And failed to film the sixth agent. He was most likely a plainclothes police officer sitting on the same place. Ir nepavyko nufilmuoti šeštojo agento. Tikriausiai tai buvo civiliai apsirengęs policininkas, сидėjęs toje pačioje vietoje. И не удалось заснять шестого агента. Это был, скорее всего, переодетый в гражданское полицейский, сидевший на том же месте. Downstairs to the second floor. Žemyn į antrą aukštą. Вниз на второй этаж. Still sitting for so long. Taip ilgai sėdi. Так долго сидит. And on the first floor, the same old man was still sitting in front of the dentist's office. He certainly was the seventh. Ir pirmame aukšte tas pats senis sėdėjo priešais dantų gydytojų кабинета, aiškiai septintas. И на первом этаже тот же старик все сидел напротив кабинета дантистов, явно седьмой. During my way back home, not less than 6 agents introduced themselves to me. 13 in total today. Thank you for watching and share my channel. O pakeliui atgal į namus nemažiau 6 agentų buvo prisistatę. Taigi mažiausiai 13 tą dieną. Ačiū, kad žiūrėjoте, dalinkитесь mano kanalu. А по пути домой мне представилось не менее 6 агентов. Так что всего в тот день было не менее 13. Спасибо за просмотр, делитесь моим каналом.